Nshuti bakunzi b'ikiganiro cyacu cy'isesenguramakuru, turabasuhujije aho muherereye hose mu bice muherereyemo bigize isi. Tuje mu makuru agezweho ku bijyanye n'umutekano, hano twibanda mu karere, turaza kwibanda ku ngingo zitandukanye zirimo nk'aho Habyarimana Jean Luc, uyu ni umuhungu w'uwahoze ari perezida wa Repubulika y'u Rwanda Juvenal Habyarimana, aho ngo yaba yageze i Bujumbura kwa perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa se Neva. Ese yajyanywe n'iki? Turaza kureba byinshi kuri iyi nkuru, turaza kubabwira yuko kandi burya hari izindi ngingo turaza kubabwira zerekeranye n'uko Uburundi ngo burya bwaba bwatangiye umugambi wabo wo kuza ngo gutera u Rwanda. Urasanga hari ahantu ngo batangiye gushyira ibitwaro biremereye bakabirebesha mu gihugu cy'u Rwanda. Tudatinze rero, reka twakire umunyamakuru akaba n'umusesenguzi Robert ndetse na Rudasumbwa batuvira imuzi nyuma y'izi nkuru zumvikanye, tujye mu nkuru ku buryo burambuye. Bwana Robert ndetse na Rudasumbwa, turabakiriye, mwinjire mwumve ko mufite ikaze. Bwana Robert, uraho umeze ute? Uraho neza Bwana Rudasumbwa, mwe mumeze mute? Twe tumeze neza. Natwe ibintu ni munange kabisa, ariko ngo perezida w'u Burundi ngo yakaniye ngo agiye gutera igihugu cy'u Rwanda. Ewe nanjye iyi nkuru yanangaje, numiwe. Nabonye perezida Evariste Ndayishimiye ngo yakwepye guhurira na perezida w'igihugu cy'u Rwanda mu gihugu cya Uganda. Ndatekereza yaba yagize isoni zikomeye kuba yakongera guhuza amaso na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame pe, kuko ibintu ari gupanga ni imigambi mibishya cyane kandi biragaragara ko iraba irimo n'ubugome. Shange byanunguye, nabonye ngo yatumiwe na Museveni kwitabira irahira rye. Murabizi ko ejo bundi ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu Museveni aribwo azarahirira kongera kuyobora igihugu cya Uganda, dore ko mu kwezi kwa kabiri mu matora yabaye mu gihugu cya Uganda murabizi ko ari we wongeye gutsindira kuyobora ndetse anatsinda amatora yo kuyobora igihugu cya Uganda. Murabizi ko yatsinzwe n'amajwi ari hejuru ya 75, gutyo hafi aho ngaho ubu ngubu akaba ategerejwe kurahirira, ndetse yanatumiyemo abayobozi b'ibihugu byinshi cyane, ndetse harimo n'uyu perezida w'igihugu cya Uganda, akaba ari n'umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe. Ngo nyuma y'uko ngo yakiriye ubutumire bwa Museveni, avuga ko ngo yahise ahimba uruzinduko rudasanzwe ngo mu butumwa bw'akazi ngo agiye kugira muri Morocco, nk'uko yaje kubivuga ko ngo azajya muri iki gihugu cya Morocco hagati y'itariki 11 ndetse n'itariki ya 12 aribwo irahira rya Museveni rizaba. Benshi akaba bakomeje kuvuga ko ngo ari ugutinya kongera guhana perezida w'igihugu cy'u Rwanda, nk'uko muri la minsi mwabonye bacakiranye muri Congo Brazzaville. Benshi bakomeje kuvuga ko Noza Neva yaba ari guhunga kongera guhana perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Biratangaje cyane gukwepa rwa ruzinduko rwa Uganda agahitamo gukora uruzinduko ngo agiye gukorera muri Maroc. Aho ni ibintu biba byumvikana ko yagize isoni, kandi nk'umuperezida koko uyoboye umuryango wa Afurika ntagakwiye kuba abura hariya hantu. Ngoboka, bimeze bite? Ni amahoro cyane Bwana Rudasumbwa. Numvise muvuga ku kibazo cya Jenerali Neva kutitabira irahira rya Yoweri Kaguta Museveni mu Uganda, ariko njye amakuru ndi kwakira ni uko Uburundi bufite imigambi mibisha, ndetse ubu tuvugana bwamaze kwakira Habyarimana Jean Luc, umuhungu wa Juvenal Habyarimana, muri ya migambi Uburundi busanzwe bufite yo gutera u Rwanda. Bwana Rudasumbwa, nakiriye amakuru nanjye ari kwemeza neza ko Jenerali Neva yatumye na Yoweri Kaguta Museveni ku irahira ry'itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu, ariko atanga impamvu ko afite uruzinduko rutunguranye muri Morocco.
ariko amakuru ndi kwakira biri kwemezwa ko bishingiwe ku migambi General Neva umuhungu wa Jarike Perezida Gisekedi ndetse n'ababirigi bari gutegura irimo ibitero bikomeye cyane kuri M23 ndetse na bya bitero Burundi bwigamba ku Rwanda. Ibi byose aribyo byatumye Burundi butajya mu gihugu cya Uganda, dore ko biri no kwemezwa ko kugeza ubu Burundi butishimye muri aka karere k'ibiyaga bigari bishingiye ku masezerano n'ibikorwa bikomeye cyane byagezweho hagati y'u Rwanda na Tanzania n'ubwo ruzinduko rwa nyakubahwa Paul Kagame. Nanone kandi Neva afite isoni ryo kongera guhura no kurebana imbonankubone na Perezida nyakubahwa Kagame, Perezida William Ruto ndetse na Museveni. Bivuga ko bamaze iminsi bamugira inama bamubuza kugerageza kwataka u Rwanda. Mu mboni zanjye n'abasesenguzi bagiye batangaza twahurije ku kintu kimwe cyemeza ko gusubika urugendo kwa Neva yanze guhura n'abakuru b'igihugu nuko amaze iminsi bamuburira bamubuza gukora u Rwanda. Nuko amakuru yo yakira Bwana Munyamakuru. urakoze cyane Bwana Ngoboka. Nyiri hano ngaha kuri iyi ngingo ya Perezida Neva kuba yanze kujya kwa Museveni muri Uganda, buriya njyewe nicaye ndabyanaliza nsanga impamvu nyamukuru namaze gutohoza yatumye Neva akomeza kwinangira umutima ari uko bye biteganyijwe ko Neva na Kisekedi ndetse na Perezida w'igihugu cy'u Rwanda mu gihe uyu muhango wo kurahira i Kampala wari kurangira bari kwicarana ku meza y'ibiganiro ndetse bafatanyije na Perezida w'igihugu cya Uganda Museveni bakaganira neza ku kibazo kiri hagati y'ibihugu byombi by'umwihariko mu ntambara ku butaka bwa Kongo, ndetse bakanagaruka kuri izi ngabo z'u Burundi zikomeje kurundwa muri ibi bice bya Kibitoki ndetse na Kirundo n'izi nyeshyamba za FDLR. Bose bakomeje nyine kwirunda muri ibi bice biri hafi y'imbibi y'igihugu cy'u Rwanda bategwa nawo mugambi rutura gutera igihugu cy'u Rwanda, dore ko mfite n'amakuru adasanzwe bivugwa ko mu minsi yashize Museveni yigeze kubaza Neva ndetse amubwira ko agomba guhagarika ibi bitero afite ndetse n'umugambi mubi afite wo gutera igihugu cy'u Rwanda bitagakuye, ndetse amubwira ko nabigerageza ibizamubaho bitazamworohera habe namba. Bityo bikaba bigaragara ko Neva ashobora kuba yatinye kongera guhura n'aba perezida bombi, by'umwihariko agahura na Museveni umaze iminsi yaramuburiye ku byo gutera igihugu cy'u Rwanda ndetse n'izi ngabo akomeje kurunda hafi y'umupaka w'igihugu cy'u Rwanda. Bwana Rudasumbwa, buriya nakiriye amakuru adasanzwe nanone hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ku munsi w'ejo mu masaha y'ijoro. Hagaragaye amakamyo agera kuri 2 azanye ibikoresho by'intambara yerekeza hano ngaha muri ibi bice by'umwihariko hano ngaha mu Kibitoki muri ishyamba rya Kibira. Bikavuga ko aya makamyo yaraturutse mu kigo cya gisirikare giheraho bita Mukoni, yarageze ku butaka bwa Kongo aturutse muri Tanzania hari abanyuze ku mupaka wa Kobero. Bivugwa ko mu ijoro ryatambutse amakamyo yerekeje mu ishyamba rya Kibitoki ajyaniye ibikoresho by'intambara abasirikare barenga 13,000. Bivugwa ko barunzwe muri ibi bice bya Kibitoki, cya Bigongo, Kirundo hano ngaha mu majyaruguru y'igihugu cy'u Burundi. Bwana Rudasumbwa, rubyumva ko Uburundi bukomeje gukaza ndetse no kwitegura iyi ntambara. Nkuko mubyumva ni imyiteguro idasanzwe, icyo nicyo nabivugaho kuri iyi ntambara ndetse n'uyu mwanzuro yakomeje gufata gukwepa kwitabira irahira rya Perezida Museveni w'igihugu cya Uganda. Ibintu birakaze noneho ubwo si ingabo z'abarundi ziri buze gufata icyemezo kigayitse cyo gukoresha izo ntwaro barimo kurebesha ku butaka bw'u Rwanda. Turashimira Robert ku byo atubwiye byinshi kandi bitohoje mu makuru y'ingenzi. Ngoboka vipi ndakumva Bwana Rudasumbwa. Ikintu Robert akomojeho nicyo yego nanjye nakiriye amakuru ku cyane mu ishyamba rya Kibira ngiye kongererwa ingabo. Aho ngo harimo kubera n'imyitozo idasanzwe cyane y'abarundi. Nibyo Rudasumbwa wenda kuzi cyane ufite amakuru cyane abera hariya
ku butaka bwa Kongo ndetse no mu Burundi. Amakuru ari hari uyu munsi biri kwemezwa ko abandi mu bazarendo barenga 230 n'abayifuderi bakaba 700 abo bose bose bongeye koherezwa mu ishyamba rya Kibira, ndetse biri kwemezwa ko bari gutorezwa n'imbonerakure zirenga 2,100 ndetse n'abasirikare bari hagati ya 300 na 450 b'igisirikare cy'u FDN. Amakuru ari kwemeza ko hari ibikoresho igisirikare cy'u Burundi FDNB cyohereje muri ibi bice, ndetse bikemezwa ko hari abatoza b'abacancuro b'abazungu. Amakuru akemeza ko harimo Ababiligi ndetse n'Abanyebrezil bari gutegura iyi migambi no gutegura abasirikare mu bitero byo kwataka M23 ndetse no kwataka u Rwanda. Ese Rudasumbwa, ibyo amakuru y'ibitero Burundi bukomeje gutegurwa ku Rwanda ndetse kugeza ubu n'ibikoresho byongeye koherezwa mu Kibira, Kirundo ndetse kugeza ubu no ku Kanyaru biteye bite? Ese wowe amakuru urayafite cyangwa nijye gusa wabashije kubona aya makuru y'ibikorwa bibi byo gukomeza gusatira umupaka kw'ingabo z'Abarundi? Yego rwose, ayo makuru tugejejeho 100% nta n'akantu kavuyemo. Uko nari nyafite bandika abacu baryamiye amajanja n'inda ziri ku butaka, bari barangije kuinfominga mu kanya gato gashize tukinjira muri studio. Aha muri Kibira ikindi nakongeraho nuko burya ngo n'ibikoresho by'abasirikare b'Abarundi ngariho bari kugenda bari bideployinga babivana i Bujumbura babyerekeza muri Kibira, kugira ngo aba basirikare bagiye gutozwa bo ku ruhande rwa Zarendo nabo ngo batangire ngo kubyitorezaho, ndetse n'aba FDL ngoboka. Ndatekereza biragwa neza nk'ibyo by'abasirikare barenga 700 ba FDL nabo barimo gutorezwa muri ibyo bice, barimo gutozwa mu buryo buhambaye. Harimo n'Ababiligi nabo ngo barimo gufatanya n'ingabo z'abacencuro mu gutoza iyi mitwe ya gisirikare, byose bihuriye ku mugambi umwe wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Umugambi ngo bahuriyeho no kuzagotera igihugu cy'u Rwanda hagati, nubwo uwo mugambi utashoboka, igihugu cy'u Rwanda kidaterwa ahubwo gitera. Urakoze cyane bwana Rudasumbwa, n'ibyo koko biranumvikana. Amakuru menshi ndetse n'ibimenyetso birahari bigaragaza ko Burundi icyemezo ndetse n'ibikorwa bafite byo gutera u Rwanda bitabashobokera, cyane ko u Rwanda rwagaragaje ko rwiteguye mu migambi itandukanye yo kuburizamo ibitero byose byahungabanya u Rwanda, nk'uko byagaragaye babuze ibitero byaturuka ku butaka bwa Kongo. Reka twizere ko no mu Burundi ariko bimeze. Ikindi twakongera kugaruka kwanga kwitabira inama no guhura n'abakuru b'ibihugu bitandukanye bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba kwa General Neva, kubera ikiganiro kirambuye cyane bugamije ku mutekano w'akarere ndetse kugeza ubu n'ubutumwa ingabo z'Abarundi zirimo ku butaka bwa Kongo. Bwana munyamakuru Munyendere Nakire Fred yongera ati agira icyo atugezeho ku makuru ajyanye no kuvuga ko ubu Kabila ngagiye gutangiza kwa tsumiro ku butegetsi bwa Kinshasa, bushingiye ku birego bitandukanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kumushinja, birimo ngo gufasha imitwe yitwaje harimo M23, gusa abasirikare b'igisirikare cya FARDC kuritayaringa bakivana mu gisirikare cya FARDC, ndetse ngo n'ibindi byaha bitandukanye biteje akaga bishobora guteza umutekano muke ku butaka bwa Kongo. Bwana Fred, amakuru y'ibikorwa bitandukanye birimo guhangana hagati ya Kabila n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse no gukomeza gushinja Leta Zunze Ubumwe za Amerika gufatira ibihano umutegetsi atitaye ku bimenyetso bifatika, akagendera ku magambo atangazwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, bivuze iki? Ese Kabila gufatanya n'Abashinwa birashoboka nyuma ko kugeza ubu ubutegetsi bwa Kinshasa bwirengagije amasezerano y'icukurwa ry'agaciro bagiranye n'ubutegetsi bw'Ubushinwa, ahubwo bagakomeza kwimika Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbere? Ese Amerika yiteguye gukomeza gufasha Kinshasa, cyangwa ibi byose ni ibigendanye n'inyungu z'Abanyamerika ku butaka bwa Kongo? Bwana Fred, aya makuru atareta ikibazo cya Kabila giteye gite? Umutekano n'intambara bivuga ko yatangiye hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa na Kabila gushaka ubutabera no kunga abanyekongo gite?
ikaze, umwanya ni wowe bwana Fred. urakoze cyane bwana Ngoboka. Ndagira ngo ngaruke kuri iyi ngingo ya Joseph Kabila, aho impapuro zimuta muri yombi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, birumvikana ko zasohowe n'iyi leta ya Kongo zo kumuta muri yombi zagiye hanze, ariko hakaba n'andi makuru aturuka muri ibi bice bya Kinshasa bivuga yuko hari inzu y'ishyaka, iri ni ishyaka ryahoze ririmo uyu Joseph Kabila, niwe wari urihagarariye muri iyi leta ya Kongo. Iyi nzu bamaze kuba bayishyira hasi, kuvuga yuko yamaze kuba yatwikwa. Ibi ni ibimenyetso bigaragaza yuko Kabila ntago byumvikana ku buryo yasubira i Kinshasa ngo bimugwe amahoro. Birumvikana ko usibye n'izi mpapuro bamushyiriyeho, byanashoboka yuko hari abandi badashobora kumenyeka ngo banamuta muri yombi bamufunge, nubwo impapuro zigiyeho gusa hakoreshwa n'izindi mbaraga zitari ugukoresha izi mpapuro gusa, bakaba bamufata cyangwa se n'ibindi. Tugaruke rero ku cyo Ubushinwa wari uvuze. Ubushinwa ndakeka ibyo bafite mu mugambi bigomba kugerwaho, bijyanye cyane cyane n'umugambi M23 ifite. Biragaragara yuko niba Ubushinwa bugiye kwinjira muri iki kibazo cya Kabila, hagiye kuba ihangana rikomeye hagati ya Amerika n'Ubushinwa mu buryo budasanzwe. Munyemereye bwana munyamakuru, reka twakire bwana Rudasumbwa, nawe afite byinshi yatubwira kuri iyi ngingo ijyanye n'igihugu cy'Ubushinwa gukorana bya hafi n'uyu Joseph Kabila. Bwana Rudasumbwa, ijambo ni iryawe. Nuko murakoze cyane bwana Freddy kuri detail uduhaye muri aka kanya, ako nanjye nagira ngo agire icyo nongeraho kubyiyongera ku byo utubwiye muri ayo makuru y'ingenzi kandi akomeye tugejejeho. Icyo mwamenya bakunzi bacu nuko intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, icya mbere abacanzi b'amakarita cyangwa abakinnyi barimo gukinisha ayo makarita cyane mu gukiranisha ibiturika, ntabwo twavuga ko ari abarwanyi ba M23 gusa ndetse n'abarwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo ngo n'Abashinwa na Leta z'Ubumwe za Amerika baba baratangiye gukocorana muri iyi ntambara. Ngo ibintu byatangiye ari diplomasi ariko birangira ari umukino wa gisirikare. Ugendeye ubusesenguzi bwa Great IZ barakubwira ko Abashinwa batakemera ko bava muri ubutaka bwa Kongo bagaharira ibinombe Abanyamerika mu bityo gusa. Kandi murazi ko Ubushinwa n'amakuru ihangana ngo uce mu ijambo gato. Tukiri guhangana gukomeye cyane hagati y'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari ikibazo gito ndi kwibaza, ese intambara kumbone itangiye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa bapfa ibintu by'agaciro Amerika n'Ubushinwa bakora hirya no hino ku isi, birarangira bite? Tugarutse ku kibazo cy'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka bwa Kongo, bitanibuka intambara ihanganye n'ubu ndetse kugeza ubu na kompetisiyo barimo mu ntambara iri kumvikana hirya y'amazi magari mu burengerazuba bw'isi, cyane cyane mu ntambara ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwana munyamakuru, ubu hari amakuru ari kwemeza ko Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahanganye bikomeye,
ndetse biri kwemezwa ko nyuma y'uko amakuru yatangajwe na leta ya Qatar ko Amerika nidakora ibyo isabwa, leta ya Qatar irazatangira gukoresha amayuwani, ubwo ni amafaranga akoreshwa mu Bushinwa, bikemeza guhangana gukomeye cyane ku isoko mpuzamahanga hagati y'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi biri no kwemezwa ko leta ya Iran yagirayo uruzinduko mu Bushinwa mbere y'uko na Donald Trump yari afitiye uruzinduko mu gihugu cy'Ubushinwa. Ese bwana Rudasumbwa, mbere yo gukomeza ku zindi ngingo, urabona intambara y'Ubushinwa mu bintu by'ubucuruzi cyane cyane bukungahaye ku mabuye y'agaciro na peteroli birasiga iki mu karere? Ese Ubushinwa bwajya mu ntambara yewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa ni bimwe by'intambara isanzwe z'ubucuruzi zikomeje kuzamuka mu gukomeza kuniga ibihugu bimwe mu bijyanye n'ubukungu? Ese izi ngingo urazivuga he? Ubushinwa bushobora kuza kurwana ku ruhande rwa Kabila ndetse na M23 mu kurwanya abanyamerika, cyangwa n'izanduru za politike zihora gutyo bivugwamo nta mwanzi muri politiki uhoraho? Urabibona ute hagati y'intambara iri gutangira hagati y'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka bwa Kongo, unashingiye ku kibazo kiri hirya mu burengerazuba bw'isi ry'amazi magari, nk'uko biri kugaragara ku ruhande rwa Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Reka bwana Rudasumbwa arya iki yatubwira ku ruhande rw'Abashinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara yo kumvikanamo hirya no hino ku isi. Yego murakoze. Izo ngingo zirakomeye cyane kandi zirimo ubuhanga, ugendeye kuri politiki wenda mpuzamahanga y'ubukungu, ukanagereranya ibintu birimo kuba mu ntambara ya Iran mu burasirazuba bwo hagati, aho Ubushinwa bwafashije Iran ibintu bidasanzwe, harimo amabombe yatunguye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akabombarida zimwe mu ndege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yizeye neza ko zitapfa kuraswa. Abashinwa baza kuzirasa, ndetse n'ubwirinzi bw'Abashinwa buza gukora aho muri icyo gihugu cya Iran. Ibyo byose byaje gutitiza Abanyamerika, ndetse batangira kubona ko iyi ntambara irimo kubahenda cyane. Nibwo baje gusohora itangazo bavuga ko Ubushinwa bugomba kurekeraho cyangwa bikaba bibi. Bivuze ko intambara yo mu Bushinwa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika itigeze irangirira hariya muri Iran, ishobora gukomereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abahanga n'inzobere barakubwira ko Amerika niramuka itsinzwe intambara ya Iran, ikintu kiri bukurikire ari ibintu bisa nk'ibishitani bishobora kubera muri ubutaka bwa Kongo. Intambara birashoboka tubona Abashinwa barwanira ku ruhande rwa M23 na Joseph Kabila, ndetse tukabona na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tshisekedi bagafasha bagahangana na M23. Bivuze iki rero? Nuko bimwe mu bihugu byo mu karere nabyo bigiye gukora coalition. Hari ibizemera gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari n'ibizemera gukorana n'Ubushinwa. Urumva ko ibintu aribwo byatangira, kandi urugamba rukomeye nibwo rugiye kuba mu by'ukuri. Nibyo koko bwana Rudasumbwa, tugarutse ku ngingo ziri hagati y'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo, ntitwasoza amakuru. Gusa hari kopi mbonye zituruka kuri ikinyamakuru Chief Report, bisa nkaho biri guhuriza n'andi avuga kuri African Intelligence, agaruka ku birego biri gushinjwa Kabila, impamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ubu ziri gufasha Kinshasa mu bikorwa bitandukanye, ndetse bari no kugaragaza uruhande rushigikiye M23 na Kabila rushobora kuba rugiye kuzamo Ubushinwa, Uburusiya ndetse n'ibindi bihugu bihanganye bikomeye n'uriya muryango batanu bazwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwana munyamakuru, mu buryo bwo kujya tutarambira na mu nyemere dufunga iki kiganiro, ku munsi w'ejo tuzagaruka ibyimbitse ku ntambara iri kumvikana ku butaka bwa Kongo, cyane cyane ikibazo gikomeye gishobora kubyuka ikibazo cy'intambara ikomeye hagati ya Kabila ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tugaruka ku byatangajwe n'ibitangazamakuru mpuzamahanga bikomeye bigaruka ku mutekano w'akarere ndetse n'isi yose.
ndumva twashimira abakunzi bacu tubibutsa gukanda ku ijambo subscribe, gukanda ku nzogera ndetse no gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure, mu buryo ki bwo kudutera inkunga kugira ngo dukomeze kubagezaho ibiganiro byinshi bigaruka ku mutekano w'akarere, bakomeze kugira ibihe byiza.